President Cyril Ramaphosa uri masocha ya Afrika-Dzonga va hlayisekile DRC. Vaphorisa va hlotana lava nga hisa mabazi ya Phatco eMpumalanga hi Musumbunuko. Kasi eka mitlangu, mudzaberi wa Bafana Bafana Hugo Bruce u ri xipano xakwe xi ta sungula ku tilulamisela mphikizano wa AFCON ku nga ri khale. Vaka hina lawa i mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Mina vito ni Matimu Khosa riperile. President Cyril Ramaphosa u ri masocha ya Afrika-Dzonga ya hlayisekile nakona ntwanano wa kurhula u fanele ku ya mahlweni. Kasi holobye wa mavuthu na vuhlayiseki Angie Motshekga u ri xiyimo xa le DRC xa vilerisa kambe a ku vangi na kulwa eka mune wa masiku lama nga hundza. Afrika-Dzonga ri karhi ku kondletela ntwanano wa kurhula. Motshekga u ri va ta yisa emahlweni ni ku kanerisana masocha ya Tanzania na Malawi ku kuma swiviko swa ntiyiso mayelana leswi nga humelela eDRC. Hi hala tlhelo President Cyril Ramaphosa u yisa emahlweni ni ku kanerisana President Paul Kagame wa Rwanda mayelana xiyimo xa le vuxeni bya DRC. Nyimpi ya inya eGoma tani leswi ntlawa M23 ya ka mahlweni no hlasela masocha ya DRC. Namuntlha Rwanda yi humese masocha yo hlawuleka lava tirhaka kun'we ni mabutho ya le Congo. Hambiswiritano mfumo wa Afrika-Dzonga wo ri wu le ku ringeteni ku tiyisa leswaku ku na kurhula exikarhi ka masocha ya Afrika-Dzonga ni Maravela. Things are relatively quiet at the moment and our soldiers are also in a safe place. So that's what we can say at the moment. I spoke to some of the leaders earlier. I spoke to President Kagame again this morning, and we are insisting that a ceasefire must hold. Holobye wa ndzawulo ya mavuthu Angie Motshekga u ringete hi matimba ku hlamusela leswi nga humelela. The general posture that we are taking as a summit DRC is to force the parties to go into a negotiation, a peaceful negotiation. Because our sense is that that war is not going to be won through arms. It can be only won if people sit down and negotiate. So we have called for a ceasefire. I can assure South Africans that our camps have not been attacked for the past 48 hours because unfortunately for us, when we're at Goma, your DRC forces were fighting Rwandan forces over our heads. That's where we lost the 3 people. Tani leswi varhangeri va SADC va tilulamisela ku hlangana va pfumela leswaku nyimpi yi fanele ku yima. There has been a number of international multilateral organizations meetings. The first being the Peace and Security Council of the African Union that said yesterday, and its resolutions have been published. As South Africa, we participated in that platform and put our position across, which is a ceasefire, the immediate cessation of hostilities, the withdrawal, the allowance of humanitarian access, and also the support to the civilian population. Satetano vavasati lava nga hlangatana eBoksburg lava welaka eka nhlangano wa African Women in Dialogue va ri valava leswaku ku va na switshunxo swo tisa kurhula evuxeni bya DRC. Mutshamaxitulu wa komiti ya mavuthu ePalamende Dakota Likhwate u yime hi xiboho xakwe xa ku hundzisela emahlweni nhlengeletano ya komiti leyi a yi fanele yi ve kona namuntlha. Namuntlha komiti a yi fanele yi kume xiviko xa mayelana na masocha ya Afrika-Dzonga eDRC leswi landzela ku dlawa ka 13 wa masocha evuxeni bya tiko hi nkarhi wa nyimpi exikarhi ka masocha ya M23 na vuthu ra DRC. Likhwate u ri holobye wa mavuthu na vusirheleli Angie Motshekga a fanele a nyike xiviko emahlweni ka Palamende namuntlha mayelana na xiyimo xa le DRC. Nhlengeletano wa komiti ya mavuthu ePalamende u hundzeriwe eka nkarhi lowu taka hi mhaka leswaku holobye wa mavuthu a nga kona. Mabandla yo kaneta ya tipolitiki ya hlundzuke swinene tani leswi a va langutele ku hlangana na Angie Motshekga. The minister doesn't want to come and account in front of the committee. She wants to create an environment for herself. And she called now an urgent, hastily called together press conference in Pretoria, where she can manipulate the information, where she can spin the story, instead of having to face the hard, serious questions. Mutshamaxitulu wa komiti ya mavuthu u vula leswaku Motshekga u ta hlangana na komiti vhiki leri taka. Likhwate u vula leswaku
ku fanele ku va na nhlamuselo ya kahle kusuka eka ndzawulo ya mavuthu ya Afrika-Dzonga leswaku ku humelele yini eDRC. What we have seen is what we saw in social media in terms of white flags. We don't know whether is that the conclusion. That's why we want the minister and the chief of the National Defence Force to appear before the portfolio committee to come and account on what is happening there, what is actually happening. Our soldiers safe? Can the nation be kept abreast of what is happening? Because the whole nation is anxious now. There's hysteria. People are panicking. There's not clear information coming. And we fully agree. We want to know what is actually happening so that we know what course of action to take as the portfolio committee. DA, EFF, MK Party na ATM ba ko leswaku Afrika-Dzonga ri susa mavuthu ya rona eDRC. Veri matlhari na switirhisiwa leswi nga khomiwa hi mavuthu ya Afrika-Dzonga hi leswa khale naswona veri ekhale va kuxa leswaku ndzawulo ya mavuthu yi nyikiwa mali ku kota ku xava matlhari na switirhisiwa swa nyimpi. Loko nyimpi nkarhi ku ya emahlweni DRC, mindyangu ya 13 wa masocha lava nga lova va kombela mfumo ku vuyisa vuthu hinkwaro laha kaya kusuka hi DRC. A swi se tiveka leswaku mitsumbu ya lava nga lova yi ta vuyisiwa rini laha kaya. Mutekwa mahungu Pimani Baloyi a endzele va ndyangu wa ka Private Baloyi eka nhlanike handle ka le Giyani. Maxaka ni vanghana va hlengeletanile endyangwini wa ka Maluleke eka nhlaniki ku ya wa khoma xikatla. Leswi endzhaku ka rifu ra socha Derrick Maluleke loyi a nga dlawe etikweni ra DRC vhiki leri nga hundza. Private Maluleke loyi a nga sungula ku tirha tanihi socha hi 2011 a ku ri yena a hlayisa ndyangu lowu. Va ndyangu va vula leswaku a va se tiva leswaku ntsumbu wako wu ta vuyisiwa rini ku va va ta kota ku n'wi heleketa endlwini yakwe yo hetelela. Loko hi hlangana na vona ro hetelela va kombise leswaku a va swi tivi ku va ta vuya rini. Why? Because lava nga kona ka ha ri na nyimpi, a ku se pfumeleriwa nchumu ku ti-movement a ti se va kona. Leswi vulaka ku a hi swi tivi ku Derrick hi ya n'wi lahla rini, ene loko ku ri ka swi koteka a hatla vuya hi fika hi n'wi lahla kumbe a hi ta kuma ku hola aka leximo lexi hi nga ka xona. Mara a swi hi oloveli ku fika sweswi, ene hi langutele ku loko ri xa masiku hinkwawo va vona lava vuyaka ka hina hi ya ka vona hi va vutisa ku u ta vuya rini. Bona va hi byela ku va ta hi vuyisela yena rini. A ku nga ri ro sungula Maluleke a ya tirha etikweni ra DRC laha va ndyangu va vulaka leswaku u hete malembe ya 3 a ri etikweni leriya hi nkarhi wa ntungu wa COVID-19. Va ri leswi a swi va nyika ntshembo wa leswaku na sweswi u ta vuya a hanya. A ri na ntshembo tanihiloko swilo leswi swi nga humeleli ro sungula a va deployiwa malembe ndzhaku ko hlaya va vuya va ri safe va hlayisekile. So na sweswi a ho va na ntshembo wa ku ri hinkwavo vanhu lava nga kwale na vatirhikulori va ta vuya va hlayisekile tanihiloko a va yimela tiko. Maluleke u siye nsati, vana vanharhu, mana wakwe ni vamakwavo wakwe. Ndyangu wakwe wu ri wu lava nhlamuselo ya leswaku u dlawe njhani. Vona va kombise leswaku ku humelele bomo leyi va nga swi twisiseki na vona hikuva na vona a va nga ri kona va n'wi swi hlamusela mara a swi koxometangi. Hi ku ya hi hina a hi se twa nchumu, a hi se twisisa nchumu. A hi need-a explanation kusuka ka vona leyi nga ta fika yi endla ku kumbe hi ta va na ku hilanyana switsinini tani leswi hi nga xiswona. A hi se twa nchumu kusuka ka vona, ene loko hi fika hi va languta va vulavula wo va languta ntsena, a hi va vutisi swivutiso ene va nga twa hi nga ku hi va hi swi twisise ku tlula mpimo, hi va hi nga swi twisisangi. Hi langutele ku vona va hi hlamusela ku humelele yini tanihi ndyangu kota ku swi twisisa. Eka nkarhi wa sweswi ku vikiwa leswaku 5 eka 13 wa vasocha lava nga dlawa etikweni ra DRC va laha Afrika-Dzonga va huma exifundzeninkulu xa Limpopo. I Pimani Baloyi wa mahungu ya SABC eka nhlanike. Kasi Phalaburo eka Maxiximale va ndyangu wa ka Malisa na vona va na gome ra ku lahlekela hi xirho xa ndyangu wa vona eGome eDRC. Va ndyangu wa Corporal Justice Matume Malisa va tivisiwe hi ta rifu rakwe hi Mugqivela. Malisa u love xikan'we na lava 13 endzhaku ka mihlaselo na ntlawa wa M23 eDRC.
Nsati wa Justice Madume Malisa sweswi inoni u khome uniform ya yena ya vusocha. Stelza Malisa u vula leswaku nuna wa yena loyi a nga lova u siye eka ya uniform ya vusocha loko a hetelela ku va endzela lembe leri nga hundza. Wolowo ku ve nkarhi wo hetelela ku va lava mbirhi va vonana. Malisa a ta rhumeriwa eGoma eka vurhumiwa byo tisa kurhula bya nhlangano wa tinxaka. Hi un'wana wa lava va dlayiweke enyimpini ya masocha ya M23 eGoma. Malisa loyi a heleriweke hi matimba u vula leswaku u lahlekeriwa hi nuna wa yena swa tika ku swi twisisa ni ku swi amukela. After rile ra vona mashola ntsena rile ra kwa botlhoko too much. Mona lore re palaje go ke tshwara mo especially mo banene le nna too much because ba babedi ba no la aba kushishuru direct. Vana vakwe vanharhu noni ni ndyangu hinkwawo a va chaveleleki mpfuka va kume mahungu ya rifu rakwe. After ke rezivile hore a sale gona always ke tsena ka montloni ke no bona uniform but le ana bela ke se ke tshepa hore o tlhokafetse ka hore ke phela ke bona diaparo tša especially tša mmereko. Malisa u hlamuseriwa tanihi munhu loyi a ri na nseketelo ni ku rhandza ndyangu wakwe. U sungule ku va socha hi 2005. I realized that this happening is a breakthrough for the family, not knowing that in 20 years' time I will lose my brother in this manner. So, but yeah, honestly speaking, we were very, very close because he just come after me. His big brother is my younger brother, just after me. So yeah, we're very close, like friends. We love to join Sebotho sa Sesole sa Africa Borwa. So we la dira the application le nna ne ke bereka mereko ga ne se mereko ka reng nka afforda o moisha sekolong. Ntlhanu wa 15 wa masocha lava nga dlawa eGoma ava huma eLimpopo. Mindyangu yi yimele leswaku mintsumbu ya vona yi vuya laha kaya. Maphorisa ya le Mpumalanga va karhi ku landzelela vuthala ku khoma vanhu lava khumbekaka eka ku hisiwa ka mabazi ya khampani ya Patco eNkangala vusiku bya Msumbunuko. Leswi landzela ku khomiwa ka vaehleketeleriwa vambirhi va malembe ya 29 na 37 ra vumbirhi. Patco va ri ku onhaka ka nhundzu swi nga ha durha kwalomu ka R2.5 mamiliyoni rand. Vatirhela mfumo va xifundzankulu Mpumalanga ni vufambisi bya Patco va kambela leswi nga sala endzhaku ka mihlaselo ya hi Musumbunuko. Leswi swi ta endzhaku va tidepo tinharhu ta mabazi exifundzeni xa Nkangala ti hisiwe tukulohlo. Maphorisa se va khome vaehleketeleriwa vambirhi. Still the beginning. We are hoping for more arrests. So the charges that could be faced by the one that was found in possession of the cell phone is gonna be that of possession of suspected stolen property, and also the issue of a magazine, which is unlawful possession. Hambileswi mabazi ya nga le ku fambeni vakhandziyi va kombise ku vilela. Nna ke rate ka di hour impolaya even more because if you fihla late already you have to pay, and ka mo di taxi le tsona di charge double the amount ya bus. He go tshumiwa dibese tse itseng hore re khona go bya borotho mo tafeleng ka tsona a re sa tseba hore re reng. Khampani ya mabazi yi vula leswaku ku onhaka ku kwalomu ka mamiliyoni R250 wa tirandi leswi katsaka ni switirhisiwa swa xithekiniki leswi nga emabazini. Obviously we will be forced to upgrade our security at our overnight parking. At the moment we have a lot of additional security, including armed security, but there is no way for that to be a permanent arrangement. Consequence management is what needs to happen. Vurhangeri bya mfumo wa xifundzankulu va ve ni nhlengeletano ni vufambisi bya khampani ya mabazi ku kuma leswaku ku yiwa njhani emahlweni. We want to take the next course of action, to determine the next course of action, but to sympathize, of course, with the community of Nkangala, in particular Yegwa Mhlanga, and also the company. Who is behind this
we have suspect. They are assisting. I've said they are cooperating, but we are not going to say this and this and this. Our responsibility now, we must go to the direction where the information at our disposal, based on what we have investigated and unearthed. Maphorisa va tshemba leswaku ku ta khomiwa vo tala. Xiyenge xa kula na ku vutliwa ka misava eka doroba ra Joni xi fanele ku nyikiwa matimba ya kula na migingiriko ya ku vutliwa ka misava lawa hi mavonelo ya nhloko ya swa vutshamo bya vaaki eka doroba ra Joni Mlungisi Mabaso. Leswi landzela mhangu ya ndzilo leyi nga hlasela swidakana swa Selby eBooysens laha vanhu va nga tshwela hi mikhukhu ya vona. Lembe na lembe magidigidi ya vanhu va ya eGauteng hi ku lava madyelo ya rihlaza. Van'wana va na tindhawu to tumbeta nhloko leswi endlaka leswaku va aka mikhukhu kun'wana na kun'wana laha ku nga na ndhawu. We were hoping that by today we would have actually completed our profiling, but they have not yet responded in numbers as per our expectation, and we are actually worried about that because we want to know the number of household, the exact number, but also have their details, like profile them. Hi Musumbunuku na Nhlekani mikhukhu ya le Selby eBooysens yi tshwe ku loko hlo. Sweswi vatshami va le ku akeni hi vuntshwa makaya ya vona. Van'wana va vilerisiwa hi ku ringakala ripela va nga se heta. Cabanga njalo mara ngikho straight. Kodwa lapha kusafuneka ezinye izinto eziningi. Asiphethanga izinto siphelele. So ngicabanga ukuthi angeke ngilalelana namhlanje mara ngiyaforce ngizame ukwenza kanjalo. I feel pain because we don't have things to start to build our shake. Va vutshamo bya vanhu na vona va ri kona ku langutisa xiyimo. MMC u ri vatala va vona lava nga khumbeka evahlampfa lava nga riki na maphepha naswona va nga laviki ku va na ntirhisano hi ku chava ku khomiwa. Malangute mahungu ya Xitsonga ka SABC. Holobye wa vululami na nhluvukiso wa vumbiwa Mamuloko Kubai u tivise leswaku nxaxamelo wa vanhu lava nga voniwa milandzu ya vugevenga bya masangu u ta tivisiwa eka vaaki kusukela mahelo ya n'hweti leyi taka. Holobye wa vulavula eka ntshamo wa pfhumba ra Kgalema Motlante's Foundation 365 Days Against GBV Awareness Campaign eSoweto. Musimeki wa pfhumba leri ku nga khale ka President Kgalema Motlanthe a ri eka ntshamo wa nhlengeletano leyi. Kwalomu ka tin'hweti timbirhi ntsena Mamuloko Kubai a ri holobye wa ndzawulo ya vululami. Kubai u tivise leswaku ku nga ri khale maAfrika-Dzonga va ra kuma nxaxamelo wa vanhu lava nga na milandzu yo xanisa hi swa masangu lava nga endla milandzu ya madzolonga ya rimbewu. Leswi endlela yo sivela ku dlawa ka vaxisati no tiyisisa leswaku vatswari va na vutivi. I must say that as I got into the portfolio, one of the issues that has been reported was the need for us as a department to release the register, to make it public for those who have been sentenced and convicted of gender-based violence, to protect our children. I have agreed that we will be able to release this, and my time frame is before the end of February 2025, the registrar will be public. Holobye wa pfumela leswaku ka ha ri na ntirho lowu fanele ku endliwa eka milawu ku tiyisa leswaku ku na vululami eka milandzu ya madzolonga ya rimbewu. We intending to upgrade 100 district courts to offer services that are custom-made for survivors of gender-based violence. This will assist us in terms of creating a conducive environment, but having specialists in those courts that understand how to deal with a victim, how to deal with a family, provide support, provide counseling. Mufambisi wa nhlangano Gugu Motlanthe u ri ku fanele ku tekiwa goza ra vukarhi loko swi ta eka maxangu lawa vaxisati va laha Afrika-Dzonga va hlanganaka na wona. We are here to challenge the culture of impunity and shame that protects abusers. To women of the Zola sports field and beyond, we all matter. Ending gender-based violence and abuse by powerful men is a societal responsibility. Khale ka President Kgalema Motlanthe na yena a ri kona. Mfumo wa Amerika wu yimise mitwanano hinkwayo ya nseketelo wa timali eka mapfhumba yo hambana ya matiko ya misava.
xikongomelo ku tlhela va langusa mapfhumba lawa hi vuntshwa kambe xirho xa komiti nkulu ya ANC tlhelo holobye wa rihanyu Dr Aaron Motsoaledi u tiyisise eka vateki va mahungu leswaku mapfhumba ya ku lwisana HIV and AIDS laha tikweni ya ta yisa emahlweni. Motsoaledi u tlhele a vula leswaku Afrika-Dzonga a ri se kuma xiviko xa ximfumo mayelana na xiboho lexi kusuka eka mfumo wa Amerika. We are running the world's biggest HIV counseling and testing campaign. At 5.5 million people are on ARVs. No other country comes anywhere near that. The total amount spent in this campaign is 44.4 billion rand. And PEPFAR contributes 17% of it. The rest is mostly our own fiscus and some other funders like Global Fund. Now, where are we going to be affected? PEPFAR has got a presence and is helping us in 27 districts out of the 52 districts of South Africa. These are the 27 most affected districts in the country. Tiyelerile ku pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 67 cents, pound 23 rand 17 cents, euro 19 rand 41 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 83 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,759 hi ounce, platinum $946 hi ounce. Nxavo wa oil mbisi i $77.10 hi mphongolo. Mudzaberi wa Bafana Hugo Bruce uri u enetisa hi swipano leswi va nga ta langutana na swona loko va ya eka mphikizano wa AFCON 2025 eMorocco mahelo ya lembe leri. Bafana va paniwe na swipano swa Egypt, Angola na Zimbabwe. Xipano xa Bruce va tlange kahle swinene eka mphikizano wa AFCON 2023 eIvory Coast laha va nga eka xiyimo xa vunharhu. When I look at our opponents for AFCON, I think that Egypt is the favorite to win the group. They didn't make a very good last AFCON. They didn't perform like everybody expected. They were very soon out of the tournament. But I think in the last year and a half, they built again a very good team. They did very well in the qualifiers. So that will be the team to beat for the first place. And then we have Zimbabwe again. This is the fourth time that we play against Zimbabwe. We played against Zimbabwe for the World Cup in Qatar. We played against Zimbabwe for the qualification of the last AFCON. But they were suspended, so there was no game between them and us. And we had Zimbabwe in the qualifiers for the next World Cup. And we have again Zimbabwe now in the AFCON. Zimbabwe is a neighbor of South Africa, and it's always a very difficult game for us. At the other side, in all the games we played already against Zimbabwe, we played one draw and we won 3 times. So winning against Zimbabwe is very possible on AFCON. And then we have Angola. Angola is for me the team I don't